Ndashimira buri wese wagize uruhare mu kugira ngo tugere kuri iyi ntsinzi y'igitondo. Twabonye iby'ingenzi twari dushaka. Kuba uyu munsi turi mu marembo y'umurwa mukuru kandi dushikamye ibirindiro by'ingenzi tubifite ni ishema ku gisirikare cyacu no ku Burusiya muri rusange. Erega narabibabwiye, kwishyira hamwe mugashyira ingufu hamwe z'igisirikare ntabwo bisobanuye kudutsinda ku rugamba. Twe dufite impamvu nyakuri ituma tukomeza kurwana, ariko kubera ko mugamije ubugambanyi no kwica abanya-Ukraine kugira ngo mubeshyere Uburusiya bwacu, ibyo bizatuma mutsindwa. Uyu munsi intsinzi tugezeho ni nziza cyane. Twari tugowe no kwambuka Dnipro, uyu ni umugezi twari twarazibiweho n'intwaro zavaga mu burengerazuba bw'isi, ariko ndashimira uwo ari we wese watumye dutsimbura izi ngabo z'abacancuro bo mu burengerazuba bw'isi. Ariko nongere mbisubiremo, numvise hari abavuga ati none se ko Perezida Vladimir Putin ari kugera ku ntsinzi Uburasirazuba n'Amajyepfo yabifashe, ubundi intambara nyayo izarangira ryari? Intambara igomba kurangira igihe uburengerazuba bw'isi bubishakiye. Mujye muzahagarika kohereza intwaro ku butaka bwa Ukraine, hanyuma izo ntwaro zikifashishwa kurasa ku butaka bwacu, ibyo bizakomeza intambara mpaka. Kandi ntabwo bizarangira ku kuba tuzarwanira ku kibuga cya Ukraine, tuzanagera muri iyo migi yanyu. Ese murashaka ko turenga urwego rwo gukoresha intwaro zoroheje tukajya ku ntwaro zikomeye? Ntabwo ibyo twebwe ari cyo tugamije. Icyo dushaka nuko Ukraine itekana, Ukraine kumva ingingo zacu zose twashyize hanze mbere yuko dutangiza ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Twebwe icyo dushaka uyu munsi no kubona ituze ku mutekano w'Uburusiya. Buri Murusiya wese aza agaciro ko gutekana ku Burusiya, kandi buri Murusiya wese aharagomba kubona agaciro ke nk'ikiremwa muntu. Ntabwo inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, inyungu z'Ubwongereza, inyungu z'Ubufaransa, inyungu z'Ubudage n'inyungu z'ibindi bihugu biri mu kwaha kw'ibyo bihugu mvuze haruguru ari byo zizashyirwa imbere, hakirengagizwa izindi nyungu za rubanda ruseseka rw'Abanyafurika, Abarusiya n'abandi. Twebwe icyo dushyize imbere ni ukubona isi irimo ukwishyura ukizana, ariko kubera ko mushaka guhungabanya umutekano w'abandi kugira ngo mwirengagize ibibazo biri imbere mu bihugu byanyu byabananiye gukemura. Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza ngira ngo ubu butumwa urabwumva neza. Ni wowe ukomeje kwatsa umuriro mu ntambara ya Ukraine, ukomeje gutanga inkunga ya gisirikare kugira ngo imirwano ikomeze, ariko uri mu mazi abira. Nawe banza urangiza ibibazo urimo mu gihugu cyawe. Kubera iki mushaka kujya gukemura ibibazo by'ahandi kandi namwe ibibazo bibugarije ari byinshi? Icyo dushyize imbere uyu munsi, uzazana isasu kuturwanya tuzamusubiza irindi sasu, yewe tuzanagira kuri misile. Ntabwo ari ngombwa ko uyu munsi tuvuga ko intambara yo ku butaka yari yarangira, ariko nibura muri kubona ibihano byiza by'inkozi z'ibibi muri guhabwa n'indege z'igisirikare zikomeye z'Uburusiya. Uyu munsi Uburusiya ntabwo ari igihugu cyo kuvogera nk'uko mushaka. Nge ubwanjye iminice 2 mpora mbibasubiriramo, narabibabwiye icyo genda babwira ngo ibintu muri gukora ntabwo mubizi. Kuki mushaka kwagura NATO muyizana ku butaka bwacu bw'Uburusiya? Kuki mudashaka kuyerekeza ahandi? Byagaragaraga ko icyo mugamije ari ugusenya Uburusiya, ariko icyo ntikizakunda mu maso y'Abarusiya. Izo ni inzozi kuri mwebwe mutazigera mukabya. Uburusiya bwihagazeho, buzihagararaho, kandi Uburusiya bwamye bukomeye. Uyu munsi icyo nshikama nkavuga nuko ntera ingabo mu bitugu abasirikare b'Uburusiya, abarwanyi b'Abanyachechenia. Ndashimira General Ramazani Kadyrov ubaha amategeko meza. Ndashimira igihugu cy'inshuti cyane cya Belarus kwa Lukashenko. Ndashimira Ubushinwa, Ubuhinde, Brazil, Iran. Ndashimira ibihugu byose byatweretse ko byumva impamvu turi ku butaka bwa Ukraine. Impamvu nuko dushaka kwishyura ukizana
Nidushaka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kiza gutegeka Uburayi, maze Uburayi nabwo bugashaka kongeza umuriro n'umuvuduko w'iyi ntambara, ibyo ntibizakunda. Kandi uko mukomeza gukora ibi ngibi mwirengagije inyungu z'abaturage bo mu bihugu byanyu, mugashaka guhungabanya umutekano w'Uburusiya, ibyo ntibizigera bihagarika intambara, ahubwo muratekereza ko iyi ntambara iri kuzenguruka ku butaka bwa Ukraine gusa, ariko mbasezeranye ko no muri ibyo bihugu byanyu muzakingura mukabona ku marembo y'imirwa mikuru yanyu igisirikare cy'Uburusiya cyahateye amatako. Ibi mbabwira nuko mugomba kubifata gutyo. Uburusiya ni igihugu cyo kubahwa nkuko natwe tububaha, twubahane, ariko umututu w'imbunda nicyo cy'ingenzi kuri mwe, natwe nicyo tuzabasubirisha. Ubwo Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya mu minsi nishize yavuze ko adashaka ko igisirikare cy'Uburusiya, abarwanyi b'abanyacecenia nabo muri Belarus akiyongeraho n'abacancuro bo mu mutwe w'Abarusiya bo muri Wagner Group batagomba kwica Perezida Volodymyr Zelensky, ahubwo ko bagomba kumuhigisha uruhindu, ubundi Perezida wa Ukraine bakamufata ari muzima akazaryozwa kumugaragara ubugambanyi yakoreye abanya-Ukraine ku nyungu zabo mu burengerazuba bw'isi. Mu minota mike gusa ishize nibwo hamenyekanye amakuru ko hari abajenerali 4 mu gisirikare cya Ukraine bakomeye bamaze kuvuga ko nabo bamaze kubona ko Perezida w'igihugu Volodymyr Zelensky ari gukorera igihugu ubugambanyi bukomeye, ko nabo bafashe ikiraka cya Perezida Vladimir Putin cyo gufata Zelensky ari muzima. Kimwe mu binyamakuru byibashye mu isi yose, Belarus Partizan dukesha amakuru cyemeje ko iki kintu gikozwe n'abasirikare nk'aba bakomeye gishize ubuzima bwa Perezida Volodymyr Zelensky mu kaga gakomeye. Mbere kandi gato byari biri kuvuga ko umukuru w'ubutasi bw'igisirikare cya Ukraine Budanov yaburiye Zelensky ko hari abasirikare bakomeye bamaze kumwiyomoraho, rero ko akwiye kugira icyo akora kugira ngo umwuka mubi utagomeza kuzamuka mu gisirikare cy'iki gihugu cya Ukraine. Bikavuga ko yahise yemeza ko abasirikare 1/2 mu bamurindaga bafatwa bagafungwa, ubundi hakinjizwa abacancuro bamucungira umutekano bava mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi. Iyi nkuru ikigera i Moscow kwa nyakubahwa Perezida Vladimir Putin bavuze ko bishimye kandi banashyigikiye abo bajenerali 4. Abasesenguzi bo bavuganye n'iki kinyamakuru ndetse n'abakurikiranira hafi y'intambara bemeje ko noneho Perezida Volodymyr Zelensky ubuzima bwe buri gusatira gushyirwaho akadomo, ndetse n'ubutegetsi bwe bwo gutegeka iki gihugu cya Ukraine. Ibi bintu byateje ubundi bwoba bukomeye mu muryango wo gutabarana mu gisirikare NATO, bakeka ko umuntu wabo ashobora gufatwa vuba bigatuma Putin abatsinda mu buryo bworoshye. Icyakora cyo umwe mu banyamakuru bigenga Simon D yavuze ko hari batayo 2 z'abasirikare ba Ukraine barwanaho rukomeye, ko nabo bamaze kwitandukanya n'igisirikare cy'iki gihugu cya Ukraine, kuko babonye ukuntu bene wabo bamaze igihe bicirwa ku rugamba, bakabona ari ubugambanyi bwa Perezida Volodymyr Zelensky, kandi ko biterwa nuko abashuka ko hari intwaro ziri mu nzira ziva mu burengerazuba bw'isi, kandi abizi neza ko ari kubabeshya bakarinda bicwa nta musada babonye wo kubatabara. Abo basirikare byavumbuye ko bari hagati y'1200 n'1400, kandi ko aba bamaze kugerwamo n'abasirikare b'Uburusiya bo mu rwego rwo hejuru. Ni nako kandi ibitero byasaga n'ibiri kugabanyuka mu mujyi wa Kharkiv na Mykolaiv yewe na Odessa mu majyepfo y'iki gihugu iri joro byongeye guhindura isura.